Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Menta ka sengi ka artarik benai nailar arajar arpuai ki nongelam naga thain kaput ka right nongtung baha ba ka blok tu ribhoi kila kenta ya ka jingdawa pan map jong ki nongelam snong ka senjuk ki rangba snong border area ki bala kenno abo MLA ukuran lapla bakam don kono ka jing thombor jong ka Assam ha kaput Habakren cikilat pathai kubor uway ni kirangba jong kathan uba Jonas Shadam ulakam baki reurangba bat nongsong snong kathan kaput hapo karai nongtung ka blok tu kila sngokhya ya ka jingkren persha yo MLA namar baki jingkno kimlong ki basisha habakentaj ban panmap bat bakandon kanogono ka jingkren bakla jong MLA uba Shadap ulaong ba uba dasakhet umkren ya ka bakla bat umdon kam ban panmap nagi pajba kathan Ula kentu yiki nongelam ka senjuk ki rangba snong border area bakim dai ban yalam bakalayu pajba bat ban keren yiki bamdon nong ren. Ni syukwa wan pencai halor ka jing keren bakla jong we na kiri rangba jongi nakate ka dong ka than border blok 2 ki bahap apa jong blok 2 mangiru ni de kiri rangba kiri khmat jong ka kinong snong jong ka border area ki bahap jong blok 2 hangne gidan paim Miwel Shadap nata ngidan orang bak senang na Teli ngidan orang bak senang na Umru ngidan ki Sekretari ki Noyalam senang di mana Saw Buddha na Umwang nanta na Jetalong na Umat ini ngidan cipun kira orang bak di badan kecil Teli na mata jangkane kadam katai no tinggi sengau bid tinggi sengau leran kum kira orang baru juga jumi hakikam beper hakimat jong sarkar hakimat jong imlang kesalang bandon kum kini kiri orang bak juga keren ben yano ngim kuat ba kandon ke jing keren ben le jing keren tomat yano mo kam tam lele we kiri orang bak jongi ba dei ba blek sotun wala penmi kergo kubor hakine ki chisngi arsngi bla debno wala keren halor jong kata pangba MLA das kiat udah banwan pan map na kadorbar jong ki rangba senong jong ka senjuk ki rangba senong jong berar area mo kumta ngang asmu agi jingkeren jong badas kiat kamdan kan ru ke jing bakala kamdan kan ru kadau ke pemu udah ban wan pan map nangi ki nong song senong tinggi na kalian jungi ki babun ki balang ki nong song senong jong ke area yang lalu mo adin mengelai ia kena kejing dawa jong ketu kesenjuk jong ki no sencar senong badong badai banwan panmap negi nong senong lane negi nong sencar jong ka border area mo nyem sodan kena kejing bakla bamu ulak le bakla lane ulak keren bakla kum bakalong matangi ia kena ki saupon riu teliki snem ki bala lek nadu pengilayo ia ka state Meghalaya jongi ha kejing ede jongi bat gitu-gitu bun tang kejing huri-hura ban penteri kono ke skim sarkar lane ke skim simet lane kini ke skim ngim juyo baha andre hakine ki lightly southly kisnam di bana do ba dasket ulalong kum MLA ngi bagi babun ke skim jong sarkar pedeng lane ke sarkar Meghalaya jungi kelas dang bania be ya renti nomar kadon hawat kata kajing ya huri hura teng kajing ya per jumut peranong song ngelak banong ukasi udukar lane udukar yo karbi kumta kadan kejing keni kadan kejing ya bom ya hab jingmut hare wala da kataru kadan kejing penbe pat ngipo chika thong ngipo kejing penbe bunsin dang kini kendat sengi mangaru ngade we nagi nong yalam jong to kadong kathan ki breu barok ki ong ba ban pentrei cepo border area kalong kam andre ngiyo gaskim na po Meghalaya ban le pentrei sete ni keren lang bat kita kinong song to ki badai ki nong song jongka karbi nglong lene jongka kiwe ki cek bandreu adin mela satu jumut nilai keren bah nilai liu jumut bah mden kono ke jinge ru tre dik masuk do pasan mden kono ka jinge ru mo te kane kadai ngai kumba uba das kiat na ka por u chat le ya keren bat ki bor jongka sarkar nang ta uju le tur cha kisnang go per kadang kejing isya ba hangto ba sotun rangkat ber kasenjuk gila keren mas nadu gelalong MLA ngimju mo yo to MLA yo to das kiat bo po border area kadai kejing keren bakala ada pinpe ki YouTube
hang ne kadan ba ngatharai ba soto nu klempet ra hang ne kadan ke YouTube ko ba kana telisu ki video ki ba dasket MLA ulai tur ulai ya penbet ulai ya keren ulai jengok ya kipat nong nong jongka border area te ngi kum kino yalam jong kane ka dong ka than ngis ngo le ran badi ikum kine kino yalam jingi ki keren dit ki keren bakla kim keren ni kan ngerim ke jisya mo keren ni ke ek bade ban keren ngiru ladang ngi kwa ban keren param ya no ngila ban keren tang ba ngis ngo ladang ngile kum ta kum kino yalam kate ke kambit hakane ke juk mata mo te ngam ngasngo banda karpat banong ba kum kine kino yalam kim dei ban keren bakla kila dei kino yalam jong kasunjuk kenong ba senang andre kedang keren da kum we de kum ar sakandia ro kadon katu jing keren kum ba hak we de katu ka jingyap bru hapo klik muang mo ba so tu nolong ba UMLA uklam yarap uklam le keren uklam le ong andre tipat mana ba pelai utu bayap ban yo ra biang gede bahing sehing ban yo ban tep lane ban pendep ya kan yam gorkom udah ba das kiat bala keren ba das kiat bala pelai hoi wala da mau don dala de andre wala keren sigi bor jang kain bat kaan kala pelai kala IT sigi bahing ban yo ra sup utu media bagi lalak ban pendep ya kan yam gorkom ya kejing tep yo tu bru bala ya bro te kini kita ke jing sisya ngim keren de ke baklang ngim keren de ke balai lane ba pendro yo hoi bun dapat yang jong kibring matarai itu ingat ngade wa Jonas sedap ngade nong kersan jong wa das kiat andre ngam pat kumu nong kersan ngayeng pat ban keren kumu nong sung sunong ban yada ya ka borom ka ijot jong ki nong sung sunong jungi jong ki briubaro pada nak to kathan jungi ban ong ba ngimdei suki bet ki ban cha yalam baklah no andre laso thu ban tip kane kade babah bat kane kade basniu kane kade badai bat kane kade balak mo pada kata hadin mengela perkhat ngelai song perkhat bang semua mengela ngobit kum ka border area block 2 ban don kum gene na yalam tinggi ko ban pensai sepi ki pai ba nakaliang jungi hingim dan nakaliang di pai ba do ba das kero kat baula hakini ki license ula persang kat bala banda the lana ban yarap ide skim pedroi ba per nakaliang jungu nakaliang di departemen per wala domla dala de hei henry kejingdon jungu ba raja brahma mo bade video da jong ko borambong pat muslim mentua mentau lalong kumu magistrate border area kala yarap cibun bersuk betul lalit hi dala de lalit jingok balik pet ke jinglong jong ko border area kejingai bet dia nanti jung skim per rangkat kejingai selok rangkat kejingai keren nakapor sepor batu ba das kiat MLA te ngedang ai kejingaro ngedang ai ke borom yau pada sekiat onang la cucu ban nang teng ya kan kaji keren Jepang ke neka border area mo kanang bagi kambar gelong ke biaya dia nanti snow tu hala tu ba uno agon di bakala ndon no buru bala dan dia uno tambah kata ke jing bakala kambe bandong kat hadu bana chakot kat hadu ba penmong yono ngap kerpat om tang yau kau di orang ba ubala jer kertian mentah ribat yani baroru himdei bandon kono bejing keren ke bapan mong la nege bapan to dia kino nga tengah sneu ban ai ku lei di orang ba baro di yawan yau MLA ya kar MDA bat kerpangru ya uchi minister Konrad kar sama ubala sim ya ka jingkit kli manta ban ya keren bat umanta Biswa Sharma chief minister jongga Assam manta ban trei borba ban punkut no ya kan ka jing ya ka japut da kata kaya ai ya sim kata ka keep and take policy ka haga jing yo i jonga ai ki briu kin keren kat ba keren kin keno kat bengno nrenga ngas no thu balang ba kan ka sarkar MDA kiwe ki sarkar ki balalai no kim padon basim ga jing kitli kumagalong manta nre kan ka sarkar MDA haga jing alam Konrad chief minister kila sim ya kan ka rai ke bakut ya ka ban pun kut do ya kan ka jing ya ka ja border manta don ki bakren bakala kata ka jing kulumar ha jongli kata ka jing kulumar Assam Mizoram kata kam kata ya kan ka jing mut jong ki minister
Kajing penbei put kam dei da bor sipai, kam dei da bor pulit, kam dei da kajing ya penjot, jing tre ya penpra, dari kajing ya penbei do put, kajei naka taka silent polisi kumbale u Konrad sang ma bat u Biswas Sharma. Kadai ka daka baburom, silent policy is a best policy. Kanaya tanah sengeu ba kadai ban kutno. Kajing ya penyai. Te ha ka baya dei bat katai ka jaka ngam don kono kajing siu bisi. Lau Asamis, lau Korbi, lau lelung tau tiwa bagi ong. Langi ukasi ukara uboy warung nongtung ubadon hakite kijaka ngangam judon kata kamisir ngasneu ki kidohi kisnami nadon sedong namar kata na tongin nom pentut ke ya kata ka blok tu borokoi ai kita ki umpanai ai kita ki suwai kita ki kinsa kata karbi ang long kamper nre gitu ki cinong ki mangya tu menne nadu maulen halum juru kuan, haum jari, hadum tersiang, kadai banwan baik siapa kalaya. Kata kamut bakane ka lau kentang jongi mau ciing borim boja kulong kuma dadu bolong perthei man perthei belatau labu dongi ukong kabadon hamman kaladon hapedeng idei ban yo. Ya katu kejaka. Te ka jingu ka jingero ka burom nga ay kini kisi minister boro orngot bat ba kaladon gajing penbeng nakaliang kan ke sokar MDA bakin one page do ya gite kijaka batkin sim nangai gite gi kertel batkin ra akan riuteri ka sim minister bat kane kan ya baik nga karpat ya kaburom jong fi kiri urang ba fide bandon gajing sneu khia ya kan ka kamba menta telekut ladakan kut no cha asam pinha banong asam phaleru kataru kachong api Renga tengah iba kaneta kan kutno, kine kisinong di mangalajar kerja nadu maulen, hadu lum jurukuan, hadu jari, hadu tersiang, kanwan baik mekalia. Sakawe ngamut banong, wah belain ya di sini utawa asam, ustir asam udah hunmen ma, belain ya dom, belain di sini. Ladaw asam nong sa kana para uleyu ka, blok tunra no semekalia. Ngaladon gajing keren barkiru orang bagi ribu bakarau haka tukurkom lada kumja lada kanja kamja kum taru kini kisinong ki bangalajer kete kinwan baik baro gitu arfu we kisinong ki bangaong kinwan baik sama kalaya ngadon gajing sanya ngadon gajing suskem te haka jing ya debat kata gajing ya keren baka jong ta para lakrumba udai botre sitong kani kete haka jing long beri bombriang kena karpat om tang yota ba uwe puwe na pedeng jong hiru kamdei ban mi kata ga kentian kata hadu penon uwe ban kane ka bagi khot ki karbi anglong asam jiwan penbi je ki bri ujongi panong mlet ya ka sopo kami na badan sopo kaya kam tu ka poi samru kano yam ya ka sopo ki ong mlet katu je penbi katkum kano notification the death card lai tarik april jong kas nem sanpuwe ka mlet ka ba si sha ka dei ka te cha kamat chinong ma